gufata umujyi wa Goma ubwabyo c'est un acte, ndabisubiramo, c'est un acte politique. Byari ukwerekana ngo twebwe dufite imbaraga kubera yuko nibi basakuza byo kuvuga ngo amabuye. Ndagira ngo umenyeshe ko amabuye menshi atari mu mujyi wa Goma. M23 yari ifite ibice binini birimo za Rubaye n'ahandi ahantu henshi hari amabuye, M23 yari hafite. Ariko gufata Goma byari ukwerekana ngo dufite imbaraga n'ibindi twabyiha mutabiduhaye. Ibyo rero M23 yamyisaba ni biganiro, ariko kugeza ubu nta uzi ngo ku meza M23 izahashyira iki. Aka kantu nanga yavuze ngo we are in a constitutional revolution. Donc no kuvuga ngo in a constitutional revolution war ubwabyo ni ikintu kinini. Ibintu byahinduye isura kuko ndabona yazamuye standard kuko mbere bari abantu barwanira uburyo uburenganzira bwo kubaho, ariko a constitutional revolution uyirebye ingingo yatanze ingero z'abagiye bicwa kuri ubu butegetsi bwa Tshisekedi yanabavuze amazina n'abadepite bacu be n'abandi, ariko ukurikije ingingo yashingiyeho ukayisoma ukareba ikivuga, ni ingingo ivuga gukura ku butegetsi umunyagitugu uyobora igihugu yica constitution. Kuko kugeza ubu ngubu ubundi ibyo bita les fonctions régaliennes, ibintu bya mbere umukuru w'igihugu arahirira afashe idarapo ni yarahira, ni ukurengera ubusugire bw'igihugu. Biriya bintu bahora bavuga bya souveraineté, indépendance na intégrité territoriale, ibyo bintu ni fonction régalienne, ni fonction za leta. Donc Tshisekedi rero byaramunaniye, niba rero byaramunaniye ni ukuvuga ngo inshingano z'ibanze z'umukuru w'igihugu nta kizishoboye, par conséquent nagende, kubera yuko urajya gusoma iyo ngingo bashingiraho banditse muri iriya baruwa ugasanga standard bazizamuye, ntabwo ari abantu bakeneye gose uburenganzira bwo kubaho.